Nakajingyo jing tip bagidan gibrio na Manipur kibawan ra Atiar bian sa Meghalaya kakenhon pulit balam khmat daw ba Jason Myram MPS Additional SP ka West Giant Hills District but State Anti-Narcotics Task Force hakamit jong ka arpaw nyo tarik unay luar araja arpusan kilapan upshrip ha pramer. Hakatig jing pan upshrip dayo banbat ikakali Tata Safari kabadan yaw registration number ML Not San Arlai Wisan kat bakadangwan hiar na clear yat sa Juway. Nakani kakali lakiam ya arngot kibriu kata ucucung sertu berutangin tautang kibadai na Manipur. Hakajing kenra kat kumki kendon ke NDPS Act lalap sanpautli ki senduk sabon hakabala tap yau drug heroin upasyong dor arklur sanpaulak tingka berubadon kumba sanspa khat ar point riulai gram. Yakini ki senduk sabon bala tap drug heroin labore bha har running board jong kate kakali ong ka Kyrwoh na ka office USP ka West Giant Hills District. Short na lor ka Pisa India ka bulan Rio Jar nyo spa nyo psan tingka gibor pulit kila yo ruban Kurup kilot tingka ki badai na South Korea ka badai lai hajar won na Kazakhstan ka badai sanspa tenge na Burma ka badai shispa kiat lem artli ki mobile phone. Yakini ki arngot la register mukaduma bat la pengat yaki haki kendon jong ka NDPS Act berkajing tokit yaki gadang yat sakmat hakabaya day berkajing la bandon ke kam ya Khaïi drugs nadu Shabar ri. Just keep. See the music. Ê, thì tôi kêu spray mở lại bắt em. Đây, thôi. Mang chạy đấy. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khao kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lyngba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya